Kumsang ni som nilepan ni December ni khat thathar kan lo chuang kai ta Christmas rim hanam tarum rum maya Rainbow Mizo channel thir tu jong jong te thathar lim taka mangtur le Christmas lim taka mangturin du sakna chipai kan buk thau chau ane Khovela Christian ram sang sang ta chuan Christmas lam an hoideu thup tolain Ukraine le Russia indonai ro chuan zual lam apan chhomek zela Thachik khovot tak noya sipai te in ka ton na atheng mek ane Business Insider chuan report anpek danin Damis robots dia ansoi robot lom tak mai ground vehicle dia ansoi trin indona tualam hanchi rocket launcher engemozat keng telle lai puimu te nau deu kap chok thai robot Damis robot dia ansoi chu Ukraine sipai te hian an mangmeka battleground na trangkai takin an mangmeka hei hi Russia chuan angai mo ta hlea amit tikham tu berta jingami atling phakta ane Damis tian sai unmanned ground vehicle mishing in an khalngai lowa ground na duang to ka chathai indonaral thum jinga laom tak mai hi Ukraine chuan andong mek zela asiam chuak tu manufacturing company Milram Robotics chuan Ukraine nena hian Damis unmanned ground vehicle sompali dangchu Ukraine nena kanhlan le donani tin an pungjar le ta he company hi Estonia in ral thum chi sang sang an siam chuana company lian tak mai hania kumin December thachungai hian Damis unmanned ground vehicle hi Milram Robotics company te hian Ukraine nena hian lan man ngai an tum donani ti an pungjar tabok ane Damis Robotics se Ukrainian Armed Force te hian battlefield ta an man na trangkai berta chu indona tuala liam tuar han sipai puita chu thiar chuana tan trangkai takin han lo mangto thrina bomle silai musur kara po liam tuar te hi olsam takin avala chuakin aron phur chuak jungjung thaya hei hi trangkai tak ania mihring han chuan lo wangin thi a hlom lo boka battlefield ta hian Ukrainian Armed Force te malampang an kalkonga hian bom phum ruk om ngai om lo ti he robotic vehicle hian amu thaya chu chu then fight na athok thai boka Germany sarkar point thu chu siamin Estonian military contractor Milrem Robotics te hian Damis robotic vehicle hi an siam chu sa chu lei sakin Ukraine tranpuina tan hian kumthar halothen ma kumsang ni somni le pani mangai hian Ukraine nena an lan man tur thu an pungjar ve ta bok ane hei baka hian German sarkar chuan inram na thuthlung halo siam puitoa Milram Robotics le Germany Defense Company Kruse Maffei Workman tia ansoi company ta chuan Damis hi tun aya changkang le thok thajok thai turin upgrade ani dona chu upgrade version hi Ukraine nena hian hlan antum don bok ni in han report ani Russia in February tha Ukraine harun trantira trangkhan Business Insider in report anpek dan chuan Moscow sipai ten Ukrainian Armed Force te an ka hlum to jong hi sipai noi khat an chuang to ni tin han reporta hei hi US Joint Chief of Staff General Mark Milley chuan hapung jara thakalta November thalai holvel thenga Ukrainian Armed Force nunna chanzat an chu chuana tranga an hriat dan hania mase hei hi azat chia anilo theibok ane US intelligence tele British intelligence ta chuan the Five Eyes intelligence kaltlangin heng Russian sipain Ukraine sipai han tha zat ta hi uluk takin zirchian na hanaya hetianga zirchian na hanai nuwa hian Ukrainian Armed Force ta jinga nunna chan hi minoi khathi chu anting tongeya mase sipai noi khatba ka hian midang sipai engemozat nunna chan hi anomai thaini in han report ane the Five Eyes in report anpek zeldan chuan civilian sangruk zaruk samale pangai nunna anchan to bok ni in han reporta hei hi United Nations organization in anchin chia dan nen ain person hlea the Five Eyes sian civilian sangruk zaruk samga pangai nunna anchan to anga anchut lain United Nations organization noya human right monitoring mission chuan civil mi poiselo singkhat zathum samruk le pariatin nunna anchan to ni in han record ve thung ane tichuan kanthunga ya khan hanlet le taila Damis vehicle hi Ukraine hian trangkai taka an manawangle indona mola sipai thi ta chu anlak ran jungjung thai taka wangin Russia hian hei hi angai mo ta hlea most wanted an puan thinang dawin luman nein han siam ta Russian Federation chuan thutluk na han siam dan chuan heng Damis unmanned ground vehicle ta hi pakhat man ani chuan aman tu nena hian US dollar sing khat sang ruk pek an tiam tabok ane
hei hi damis luman tila adik theiber ome Business Insider in report an pek dan chuan Russian sipai ta chuan hei hi kumtinin andong zel to dona Russian sipai jinga mi tu moberin pakhat man ta sela adang man beloma sela kumtinin bounty anti aluman hi US dollar singkhat sangruk hu hi alwa pek zel hani dona ni tin an pungjara hetiang taka Moscow in damis angai mona chan hi enge hriat chia niloma sela in dona muala hian Ukrainian Armed Force ta hian trangkai takin an manga Russian mau bom phum ruk ta chu muchuakin athen fai na le asut na athozel thewangin Russia chuan hei hi angai monin alang boka ti chuan firfiak polte luman khovelin achhiarang poni lovin luman sang tak asiam baka hian damis pakhat mantu hena hian kumtinin aluman hi an hloa pek belzel hani chunjom don ane hemi chungchanga hian Moscow Center for Analysis of Strategies and Technologies and Director Ruslan Bukov John Business Insider nena report apek dan chuan damis unmanned ground vehicle hian kan malama hian harsatna minsiam saka kan hnunglama harsatna minsiam sakboka chuwang chuan Moscow tan hian herald thuam hi noksak tak mai ania Kremlinin aman tu le ati chetu nena hetiang poisa pek atiam tak na hi thilom takani tin asoi chuaka mase hetia thuchua anei nuloka hian damis siam chuak tu Milrem Robotics lampanga an spokesperson an thupung tu chuan Russia in most wanted angmaya hetianga aluman angmaya atlang zartak damis laka hian harsatna anayani chuan soifia turin kanphuta khovela indona huna hiang engral thuam laka ma hian luman chiar halani ngailawa Russia thilti dan hi thiltan omtak ania Milrem Robotics Company ta chuan engtika ma hei hi kan theihil le to don lawa Russia nena ral thuam lama in thunjom na le thodun na kan nei jongjong po chople chilin he thu chuwang hian chutcha halvekani tin hapung jara hei baka hian Ukraine nena hian athlonin damis unmanned ground vehicle hi hlanzel kan tum don ani tin an pungjar zui tabok ane damis unmanned vehicle hian bomte asu thai baka hian indona huna sipai thi ta chu voikhata enge mozat aphur khom thai boka Ukrainian Armed Force ta chuan an sipai pui nunna chanta ta chu amhuna vakal chila anvala mangai talawa damis hian avalam ta zela muntam takatangin haron phur khoma ti chuan Russian sipai ta tan hian Ukrainian Armed Force te lo thana turatana chance poimo tak chu bopel anita ani Business Insider hian report an pek zeldan chuan hetianga Ukrainian Armed Force ten an sipai pui ta thi damis manga an khon khom zelta kawang hian Ukraine sipai ten an sipai pui te valama an vakal huna lo thatura Moscow sipai ten ruam manna an nei jongjong ta chu azawain ti tlorvek anita heiwang hian damis hi Moscow hian a hotal lea Kremlin atangin hetiang hian luman nei angmain han zuarta ni tin han report bok damis robotic ground vehicle manghian Ukrainian Armed Force ta chuan melman te frontline an pan nai donin vehicle danga kallawin herald thum manghian han kalta bom phum ruk jongjong ta chu muchuakin asut ngal zel boka kongpui then fai na hi athok ani ta deu bara ti chuan him takin Ukraine sipai ta hian frontline nai chil taka Russian sipai ta hi an ka thai pha thin boka hetianga tana Ukrainian Armed Force ten an man hi Kremlinin angai mo phana chan pakhat nin han hriat thu han report tel bok ane heti lai hian India media lian tak mai The Hindustan Times in report an pek dan chuan Kremlin atangin Vladimir Putin chuan thu chua thar hasiama chu outlines conditions for genuine peace talk te ania President Vladimir Putin chuan hein biakna tura hian terms and conditions rang te rom manna asiama hei hi Ukraine chuan azom tu ni chuan indona chu top san ani thaina turle inram na le muan na chu athlen thaina turin hein biakna hi inram na tluan tling ani thaidon ani tin asoya mase Ukraine hian chu an nola in biakna hi andong sang du lo ni chuan Ukraine rampum pui hi azawain noidar vek ani donani ati hein biakna tan hian President Vladimir Putin chuan Ukraine hian an silai te antung vek turania in biakna nei chungjong hian in ka na Ukraine ram chunga le rampon lampanga khoi muna ma Russian sipai tele Ukrainian Armed Force te inkara hian atheng turani lo atibok mase The Hindustan Times in report han pek dan chuan
Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian Moscow in terms and conditions asiam zong te hi anol mayang emti chu thil khriat thiam har takani tin han reporta achan chu Ukraine hian arambung than khat ta chu achan ngai dona he in Vietnam hanga inram na tura hian Ukraine rambung than pali ta chu Russia ramchunga rinlu ani dona wangin President Volodymyr Zelensky hian Russian President in Rotna anei anga in Vietnam kalpui hi apom du anrin lo thu han report telbok mase Russia chuan he in Vietnam hi politics thila rin tlak le Kiev nena in Vietnam hi zom taka kalpui kan duwa in remnaom thainan Kiev chuan hei hi apom nge kan bei sei bokani tin Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan hasoi lang boka Dmitry Peskov hian hasoi zeldan chuan hunrei takkal to trangkhan Ukraine mi puitele Ukrainian Armed Force te Ukraine sarkar te hian thilhlen chua kan tumle kan du ber chu chiang takin an hretowa heng demand zong hi tun hnaya Ukraine hian a hriat thar chawni lowa kumtam takkal to trangkhan Ukraine hian a hretoni atia chuwang chuan he thil chungchanga hian in Vietnam nei tur hian Kiev hi in paisa om to tur hania in Vietnam hian kan thil bei seile kan phut te hi anti hloting thei nge theilo ti chu an soi mai tur ania chu in Vietnam chuan in remna aom thai chuan he in dona hi top san ngal hani dona Kremlin point he in Vietnam tan hian kongjau takin ahonga engtiklai point in paisa in haom renga mase hun rai tak chung Ukraine chuan in remna turatana in Vietnam hi alo hnol towa voi khat dang le chau tun truma hian in remna aom thaina turatana in Vietnam hi Ukraine nena hian kan offer ni atia hei hi Ukraine hian anol le ni chuan in remna tana in Vietnam nol tu Ukraine laka hian engtiang point cheila khovel hian mindem na chan tur hi aom don lawani tin ain tlo khallok bok ani hetianga Moscow lampangin thu chuak an nei deuh ranglai hian The Daily Expression report an pek dan chuan British in Howitzer apek M7 try Howitzer mangin Ukrainian Armed Force ta chuan Donetsk region a massive strike tia ansoi strike lian tham tak mai chu an kalpui le ta Russian troops te nasa takin an nuaya nun na chan tam tak Russian sipai ta zinga anom ni in an report boka Donetsk region a strike an nei na hian The Daily Express chuan Ukrainian Armed Force zinga po he strike hi lian tham taka kalpui le hlom taka kalpui ani wang hian Ukraine sipai ta tan po himlo tak ania chuwangin Ukrainian Armed Force ta zinga po nunna chan anom nualani tin han report telbok mase he strike hi loting takin han nei niin han reporta Ukrainian Armed Force ta chuan Eastern Ukraine indona hmuna hian British firepower chu trangkai taka mangin thunai na chu in thak thlengna aom chhomek zela Donetsk region chunga hian Ukraine sipai ta chuan Russian sipai ta kuta trangin anram opchin chu an chu sakbel mek zela British firepower M7 try Howitzer mang hian Russian sipai ta chu mun tam taka trangin chua ania hei hi Ukraine tan chin chiat lak tak ani tin han report telbok The Daily Express hian report an pek zel dan chuan Ukrainian Armed Force ten Kherson khopui an lak let lea an control na hnuaya an data ni ti an pun lai po khan heram chunga chimlam panga Ukraine sipai te che thatna ber mun ania Kherson khopui han lak na tan po khan M7 try Howitzer ta hi Ukrainian Armed Force ta chuan trangkai takin an manga tuna hian Donetsk region a hian territory tam tak chu an control na hnuaya an da le taboka M7 try Howitzer te trangkai taka Ukrainian Armed Force ten an man thayawang hian British chuan Herald thuam hi ahman dan Ukrainian Armed Force ta hena hian training a penny ti in Kremlin chuan hapu boka Russia chuan British so firepower tia an saitrin M7 try Howitzer ta hi angai mo ta hle boka nuai chimit turin rocket chikrang ta chu in bunlok turin hriat tirna ati chuaka Ukraine border le frontline ate M7 try Howitzer ta hi targeta nei big turin Kremlin atangin Moscow sipai zong ta chu thupek ani bok ani Russia in M7 try Howitzer mandan Ukrainian Armed Force te British sarkar chuan training ape anga apuna hian British chuan chanlet na engma anei lowa mase thakalta November thlatir lampanga khan British sarkar chuan thu chua alo siam towa ralthum chikrang ta chu tha in chaklema sela Ukrainian Armed Force ta chuan atangkai turangin anmang tangkai tok lowa
chu wang chuan training pack an ni don ani ti alo pungzar towa hei wang hian British sarkar hian chanlet ngaya angai lo ni in media ta chuan an report bok ani voin December ni khat hi Russia in February ni somni le palia Ukraine harun tran tira tang khan ani janni somriat le pakhatna ani towa thathum le chan bevel Ukraine ram chunga indona hi kalpui ani towa atir lama khan ramzau takmai Russian sipai ta hian hanron la duai duaya mase Ukrainian Armed Forces 10 September thatranga counter offensive operation an kalpui tran le western ramsang ten ralthum changkang le thatak tak manga tranpuina anpek nuwa Russian sipai ta chu muntam takatangin norkir haneta amma khan Russian sipai ta chuan Chernobyl nuclear power station te Chernihiv region zongjong te chu Ukrainian capital Kyiv khopui dai fema bucha mun thlangin hanron lamhan to mase heng mun zongjong atang hian Russian sipai ta chu nor chua vek ani to Kharkiv region atang point mun zawzo katangin nor chua ani to boka voin hian India Today in report anpek dan chuan fierce fighting tia ansoi in bainarap thak taka athen na mun chu Ukrainian territory chung abik takin Donetsk region na sa takin atheng meka hei hi Russia tan thil boi thak tak atlingta Russia chuan Donetsk region ven himna turatan hian nuclear power chu amang mai thaini tin an report ta India Today hian report anpek dan chuan Russian sipai ta chuan ground a hian mason tumin Ukraine khopui chung mun trang le abik takin Kherson region chunga hian nasa takin ma anla mase heram chunga chimlam panga hian Ukraine sipai ta hi acha thrajoka antang chunjom zela Russian sipai ta chuan ram han chan to ta chu an la let thailawani tin han reporta India media trend khat ta hian chuan Russia hi antran niin arkhriata India Today po hian report anpek danin North Atlantic Treaty Organization NATO chuan foreign minister meeting akawa heta hian Ukraine thenom ramsang trang heng Moldova te Georgia te Bosnia te Herzegovina te chuan Moscow chu hetianga achet dan zongjong le Ukraine rambung thren lak sak tuma malakna anaina hian thiam lo anchan tira andem thu an soi chuaka Russia in Ukraine anek boina hian thiam lo changle diklo taka chezok chu Russia hi ni tin an soi chuaka hei hian chiang taka ayan tir chu political thilamo diplomatic lamamo a solution a chin feldan turhi ngai tu anilawani tin han soi chuakani antia tichuan chuan diplomatic mo political thilamo inram na thuthlung siam tura in biakna lam hoya NATO in malakna anei lo wang hian NATO chuan Ukraine le Russia boina hian remchan na ala anga angai theini tin India Today chuan an report tel bok ani hetilai hian India Today chuan nizan lama report anpek danin Ukrainian First Lady Olena Zelenska chuan Moscow sipai ta chuan tunthleng hian kami puite abik takin meichia te zawmna an thiang hlimna chu ti borban sakin an pongsual chunjom zela muntina in pongsual na hi ala thleng ranga Ukraine ramchung Russian sipai ten an control na hnuaya anda area hrang hian intelligence agency tele tol chunga cheng indona hmuna tranga rontlan chiaten report an pek danin heng hmuna te hian meichia ta chu pongsual anlani chunjom zela Russian sipai ta hian hetianga Ukrainian meichia te zalo taka an thiang hlimna ti borban saka andulo chung pongsuala kothlera munlai lilaya te mipui wantlang mit mua an pongsual hi thiltan om tak ania khovel hian hemi chanle na tur hian Human Rights Commission anaya chuan engnama tuna hian Ukraine ramchunga hian omjanain han thoklo ani atia mihring piang chuak to phot hian digna chanvo kannaya mase chu digna chanvo chu Ukraine ramchunga hian Moscow sipai ta chuan rabe sakin an digna chanvo chu zalo takin han paljuta meichia te thiang hlimna anti borban sakhi khovel hian an hriat ahun towa tun thenga khovelin a haiderle Russia laka direct conflict an nei dulo hi thilpoi tak ania Russia hi khovel ram sang ta hian an hlaunge Ukraine ram kaltlanga han beina hi du tok sela direct in Russia laka hian in do an pon hi atul towa Russia hian international law le rule of law engma zom anei to lowa humanitarian law po engma zom anei to lo boka heti chung hian khovelin athir ranga
engtik huna po western ramsang te hian Ukraine ator angchia hi an tur ve theini ti hi chiang taka an hriat atul boka Russian President Vladimir Putin hian ramzau na athomek hi tuna hian adu tok mai don lawa Ukraine rampum pui hi line obet thaima sela Ukraine hi western ramsang te beina tana aman ropoi mo tak ani thayawang le base poi mo taka anei thayawangin Ukraine hi amalakna pakhat chau ania khovera superpower niturin Russia hian malakna anei meka chumi hanei theina turchuan Vladimir Putin hian engma poisak anei lawa pongsual na te mihring dikna chanvo in paljut na te civil mi poisai lo te tornara thak tak tak thlen tirpo an hial lawa khovela superpower ni na kongchu zo tumin malakna lian takin akal pui meka western ramta hi engtika ma an bangai don lawani ati Ukrainian First Lady Olena Zelenska hian asoi zeldan chuan Russia in Ukraine arun tiratang khan thakwa don mai tuna hian kanin beitoa marse hein beinale in nekton na hian Moscow chuan engma poisak anei lawa asipaiten anthilti diklo tak tak ta chu mun tam taka puanzar ani toa marse Kremlin chuan chu chu pompui du lawin kan ti ni lo ti in an chang zela marse Kremlin chuan an sipai ta che dan zong zong hi apom pui ni ti chu chuan atilangani atia Sky News in report an pek dan chuan Olena Zelenska hian Ukrainian First Lady ani angin mun sang atloa heng mun sang atlo na tanga tel chunga cheng mi pui tam tak ta chu akoma Ukraine ram chunga Russian sipai ten an pongsual nu tam tak kom anei boka press conference a het hu hasoi lai hian Olena Zelenska hi amit tui atla zoi zoya mase ti theidang Ukraine hian anei lawa Russia laka hian khovel ram sang te hian Ukraine chan chuak tur le dan palzuta Ukraine ram chunga sipai chakna phachuana an du tua an chet na hi top tir turin ke an pen hatul tak jatani tin khovel ram sang ta chu Russia laka ke pen chuaka adau dal zonga roncha chuak turin ange na ni tin Sky News chuan han report bok ane ti chuan voina hian kan soita kangkhang Donetsk region chunga in beina hi arab thak berta jinga mi ania Donetsk region a hian in dona lian takin atheng meka British firepower M7 try Howitzer mangin Donetsk region hi tuam mek ania Luhansk region a in dona lian tham takin atheng boka Severodonetsk le achevela te Kharkiv region atangtein Russian sipai te hi pushback mek ani boka Kherson region chunga in norton na atheng mek boka Kherson khopui hi tunthleng chuan Ukrainian Armed Force ten uncontrol na hnuaya anla da renga mase tunthleng hian Kherson khopui chimlam panga Russian sipai ten in kulna annei mek atangin Russian sipai te hi chua thei anlani rilawa achan chu missile le rocket tam tak mangin Ukrainian Armed Force te hi an ka renga wangin mason ahar saleni in han report bok ani ole khati zong kha tuntrumata chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan channel lo thir tu la subscribe lo hinom chuan kan channel hi milo subscribe sakngai turin kan som chewa ti chuan loinen kol thraula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar declarein tlak tak tak tanen dam takin kanin tongle thaudonia